Arpusan Sopho Ukertong ka Hill State People Democratic Party HSPDP bat ubak karena Sosyang Ukertong ka National People Party NPP naka Arpusan Maukerwat District Council Constituency menta kasngi ka Shitarik Urampang Arajar Arpusan kilayo ban pendep ya kijing tap kerteng how returning officer jong ka Arpusan Maukerwat District Council Constituency bakin long ki kertong ki ban sayak hun haka MDC election Arajar Arpusan kapan long haka arpwetering Urampang Arajar Arpusan yau kertong ka HSPDP laksan ran lang nadu kalong kikun kikti harkan kinong kersan bat kinong tray party HSPDP katbay kertong ke NPP laksan ran lang da uba HS dingdo uba prang nong se presiden ke NPP mau kerwat belang kibahing lemban kinong kersan ka parti Hadirin maka parti HSPDP ka lai tiket yang lang baka mok sumsi po nyelam yo presiden yung imdon hanita masatu biang-biang baka parti sing kan klaim ba menta hak poka konstitusi mokorat leng mod om ta nomor ba aga jinglet jonga tum kandidat hak sinong wa per no do taino soma sudo sum dalun mo klangap mopat data nadu kanega lat mau yang ter haduk kan nonglang diwar haduk nongnam nata haduk kan podjut ter kadang mau haduk apa mencarain laublay diwa maksud tu ba parti sing mata kan biang ba kan kersan ini kandidat nomor ba ke le ke parti ke ba pai ba satu hai kan tiak joka kadon ka khem ke ba he kan tiak ke ba he jingmut di perkat ke ba he bat tolong ke ba sai aga jingmut di perkat di pai ba kamdon kan no ke jing kelain ke bot perkat tolong ke parti ke ba baik pekoi ke ba subah apa jing lam yang net mai sun long do I kumbu officer badan harus konsil live sans nam ma tre hang tai di department bafer ngai abat pe hang tai I lut bun ki ba habdan kam man modify laga dei haka training man intervals laga dei forest laga dei ileka bat kiwi ki bentang I ba kini ki nom ikmat ki bala jo jungi kem mla ban fulfill haji dei bat ka 6th Civil Constitution of India hakani ka tem ka ba ngladon hapo kani ka diskonsil ngamdon Zimbabwe isu lara ki polok kin kli ule ayu karena sapo diskonsil ule ayu nam ta kani ka dong than rei khamram jingi kum ki MDC ningkong ni siap ngide bon wara ki an ban than ya ka jinglok trai ka handa ko siap ka sensar sim ka sensar double sunong ka ding bube dunti ya ki kur ki jaj ong no mata manswa ba sela wara da klan bil ngipat nomor bakai hap ke lineage ni sutan satno apa jong kan ka lineage at kaba mata ki kur ki jaj la itu da ka an umdi su banong ba ki jaj jungi suya bana kum kita ki jaj jung kita khar kita ki wi ka jaj jungi mata ki jaj khasi jungi long pang la itu da ka an hadu ba governor udahlah kemen sisa banong ba ngam julap banong ba ki kur ki jaj ka jaj hapo jong ker India kinda itu da kaan nre menta hang de po ka diskonsil jungi po kri ke jungi yaki kur jungi la itu da kaan manakani ki kur do ki kur bukon ki kur ngala da ai ya ka certificate la ne ka sanat kum ke jing itu yaki ta ki kur la register po diskonsil bat kani kalong ba kino ki ba kwa ban bu jing tho ya ka kur la jong hapo diskonsil kenang ban itu no kila ban le no menta kila ban le jang te ban apply bat ke jing bu bej bu nanti ya kikur bakal lalong dak an umne su ban sule trumur ko mikpor baladap bat kani ka jing tang jaj bat kunta teter kadi ban long dak kalenti tenga su banong ba kuma kini por banga wan phai bang ki nongkersan ki bai ki jonga nadu arjar khatpra ngala yele election bele ngala aram arjar khakndai ngala job arjar apply ngarem biang kani bele barang sudap menta kidang syania biangnya banong bato kanas hide ban yang menilai kini election bat menta kini kenti akwa ban tu syai ba nganile na ka parti NPP bat abang ngile na ka parti NPP ngimi na ka kongres bat ngimi na ka kongres ni penyeso bat NPP namar ngidon ni kini kidaw
Ningkong ni siapa baki leader lan kinong yalam junga. Kilong kemi kilong pa kisamla. Kila pasno ba imat kala de kapor benginia. Mi no nak kongres malin penyesu no bat ke parti NPP. Ban ngala perkat ba ke ikan ngam sutu namang pardon jumut kum kata. Nda lapat sngo nda kilap yesong ya tay athir. Manong ba pej ke kongres nginia don hang ni mentoy su. MP kampoi su suno. Mata hapo mekelia jungi non su. Kimanang penklan kiman train nak kata parti banyalam ipai ba. Menta datang satang ke parti NPP ke banyalam ipai ba ya kejela. La kalong haka Roy kapar la kalong haka syongsuk syongsan bat hak borok kimenta jungi jungi ngidon ya kanika parti sa kembala lais 6 le sela banong no. Kanika parti kanang yalam ya kanika sorkar. Nyirung haka parti NPP. Bat da kejing telilang kawe. Bat ngaya tuak ipi bang nyirung haka parti NPP. Ngim don karnu kunu kejing babe. Ngidak kemen siya bang yo bandu kani ke parti. Ngak kemen siya bang yo ya kinong yalam kum chief minister konat kisang ma ba person song kiwi kinong yalam ki basuto ya ki grassroots